يلا تفضل يا شح، العب. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. مترشر Continue comme ça et ça tu iras loin. aya neema irihunda au harimu mwezi mtukufu wa Ramadhani ritoniyo harime mezi ya dunga neema hindi. Kama laada harmahaina Ramadhani shahina mnriofanya pupa yauka yahimise ibada inji ya swali hawinji ya some Qur'ani hawinji uko yomongo ni mwazi ahdafunku uzahi Ramadhani duka mnriofanya ibada inji Wajau aya hatwarihunda au harimu mwezi wa Ramadhani unu hatwarihindi. Sha hamaskitifu sihantora kihizi harma ila ibada inji ridiwaza ila namna bokwe aswili ya ibada wiyo ikabudi fanyiwa. Dona nuandro haukana kasudarilewa izo wanzorambi. Hama wenji boko hauka hotsobenyano buongo jo prasaka wanrosa timize swala. Na rensi hizo rinji harimu etumu. Ayo etumu kambo afungu paske bano arfunga watabu masihu umaharibi. Ebale etumu kiri haunga ponongobeka haunga razifanya wabavunika tujua ngerimenya wetumu. Winji harmasi alhamdulillah mnungu shindu hatimizi zetumu mongomiraru. Shaudu anza utunde usiku wa hemrola pia ngojo prasaka batani njibo konge njobo hari ngejo hata imenye ila tsumu watsena kamnungu hisi hawabeshika mnungu ramuoka zilatse nungu boka sulinga zidunga nao na ila tsumu shamnungu tingorengaka omuhimu ndokati lemba hinru hata mpaka lejualitu no hizo ndrabu esajo kamnungu fanywa ibada wiyo namna bokondo ya lazimu sha emafiti yao pia bokwa suli mnungu jihunru harma mtsana wa Ramadhani hawabeshika demasihu mnungu na yo shamraju jihunraka mruha ya ransi wewe ngono kanga sunu hasarifu jumazeno ngo hizo hasaranku ya kalantiza hena mruko kwa sulingu fikiri hena mnaiyo yauka omuhimu wa hahe ndoka yafanya ibada zinji yauka omuhimu wa hahe yabeziati mizila swala yauka omuhimu wa hahe yasome msohafu kadondaruna kadoshihwi harumazi la zonsi pia yapuziziwa nenguzo muhimu yauka za ibada zila zonsi pia zijokubaliwa. D'accord, ayo nguzo yevumbulao mongoni mwiyo noko hindi ni swafi nenguzo iyo ndoka mrendi hamwemweu auka wakutushinda na mre aswili wewe hamu yaha hondoka utekeleza ibada namna bako Mwenyezi Mungu ndo ya hamba kujamba ka uswali kado zinji rahana mrojina kujamba ka ufunge kado zinji rahana mrojina kujamba uje wa mwando harma wasoma Qur'ani inji harma Ramadhani sha ambiloka wisome namna bako ndo ya lazimu amande namna bako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya hamba harma Qur'ani warattilil Qur'ana tartila soma Qur'ani hamwemweu au kabeshwa kutuye leo sha omuoha ho utulilia wewe hisi yauka ngabadzima na Mwenyezi Mungu wewe hisi yauka Qur'ani wisoma weila sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguhurungozo kadhalika swalawiyo mingoni mwaze nguzo yauka swala isuhi dokamro swali hatartibu usijahuranga suratul ikhlas umsomar maraka neza taraweha ujujida ikabala kwa uswali shawoko ufanya spori no hata spori wiyo mruto ifanya hatartibu aznya swaza hao ngwelezo wakazi haungo ambie mafani namnaje sihanzo shele zizana yauka rilaani wansu Mwenyezi Mungu na ufanya winji wa humtaha maghfira wakati yo wiyo narkena pupa jinji ya ulekeza zila ibada ikaundo rizifanyao ata bithika huzifanya hundo kangara nzori ngasuna uharakifu anzari hoseni Mwenyezi Mungu tabithide nikaudo aziparisa mojo parsaka winji wa wanadamu doka ilimru ya rejei harma ela mafitika undo yakanayo hamando kamra bezea swali ya jawreje harmweze rezo sosio ya reje harmwe tele nezensapo huzo mabangweni mra bezea swali iliya jawreje harma haina mafiti ya dunia tuka uyonsi boko do yakawia ishelea wakati kaundo yakahuswalani aswili no hoke asuli mra wanene roho yati hafilihe na mafiti ya dunia yati mrenge ya mdiwazi za Mwenyezi Mungu ya mdiwazi za namna boko ilazimu ya muabudie namna boko ndio lazimu uwo do mtihani Mwenyezi Mungu ya behondo duniani hasibabu nduo Mwenyezi Mungu ngurambiyo إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Namreleje yauka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatiyaturu harma ulimwengu unu ili yamfanyiseni mtihani endo vipo kongu jofanya amali njema himaranzi ababo kujabewa amali njema haukeriri fanya amali zinji si amali zinji
dejo fanya amali njema no ya amali njema ndiyo wakatika umru zifanye sha mria zifanye huso hazo amani namna bako mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye uka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yujibiwa ni mndu mawahahe wakatika ungu fanyo haina amali tuko yonsi shaifanye huso hayo tujuru njeli wa mtu jua juru kama juka helewa fanya hama ngornikom na mfano rione rekado hazini wiho mria fanye hazi namna bako ya lazimu rekade za ibada wizo mria zitekeleze namna bako ya lazimu na kabati namna bako mndu joshinda zifanye namna bako ya lazimu amadoka mria hisi heno katika ndo zifanyao yauka Mwenyezi Mungu sha ngumono ngurengonoti ya haina ndongoboko dumria fanyao amande namna ya jahar hadithi tena wakati Sayyidina Jibril alayhi salam yajilia mtume sallallahu alayhi wasallama ya Muzisa akhbirni anil ihsan unambiye unruwe mashinu hinri ya amali njema shinu hinri wa mtume sallallahu alayhi wasallama hamjibu hamba hinri al ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak ambaka unruwema hau amali njema doka waabudie Mwenyezi Mungu na wengo hisi yauka hamabala ngomono aswili ani wewe ngorakizi yauka nizifanye namna bako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndo yamanifanye nani kawa kutumona shanga bila ujueka yengu huono haizo ndona ke hojua no hamade namna bako amjozidi uzesheleziza kartushinde na wandu no unumushkila bako winji wa hatu maskitifu sehanzo kanungo khasotan dekengar jawr sume Qur'ani har Ramadani yauka hena mgonzo ashinde mwananya ya sume Qur'ani injira hani mwananya bananzi paske wanungo manama ngojore ndoni habili lewandro abani joka mushkila ekamdu hajini ko wakati wahahe hala mahasomo bukasu lekeje joka na mushkila sa joka mnungo ni ko wakati wahayo sha o mushkila doka hena mgonzo yesomeha winji har mamuda mishashi ubatina hata batartibu itoka uyonsi haizo narfanye pupa yauka Ramadani inu ike tafauti nezi Ramadani ka hondo zabira haina dakika mraju kwa huyen sharma o mwezi mtukufu unu shamru ya juwe hayen shindahu hayen shije Ramadani ho hisa shamru ya jihisi yauka haroha mwanadamu wa nyumeni haathiriha nazla ibada njema bokondo ya kauzihimisa hena mnahazo tumujema akhir rikabadzimani mwana nasi ashah ngamu mwanao assalamu alaikum